Дамагам локатема шуйсас ки мон Узбекистанский район ба. Абулирам даромайсад бона сенса кӯчеш, где-то як 200-300 метрам даромадам ба. Именно моин здани под бизнес. Бинед, 2 сотук ҷой ба ҷойлаш кайсас, ҳозир ба данаш ба аренда додаги чизошон ҳаст, якта дутта хона аренда бестас. Ай хоашна яктеш офисашон шуйсас, пушташ ба хоашна калонака складашна камонде наки. Яктеш ба хайро мондамда як 40-41 метр фасада дам. Пушташ ба ҷойчиш аст, агар ки гитаги инсон документ катонадагар гусен, дутта катешчи ҳамин дараҷа хушдум бурод. Пушташ ба ҷош ҳаста чунки фасад 41 метр будам ба ҳар яктеш 20 метри фасади дутта ҳавлачи зӯр буварда мумкин чунки угловои ҷой ба ҷойлаш кайсас, апуштам дараш аст, апешам дараш аст. Ҳамотон оилем насбинад бинед. Ҳозир ба инҷа дутта ҷоша аренда ба додаги пул нормали омада хорафтаст чунки инҷа Узбекистанский район. Пушташ ба калон хоашна склад зонашон ҳаст, дейтон мумкин ҳама шароиташ кати гифтаги инсон данаш ба холодильникаш ҳам ҳаст, техника ҳамеша монда мӯрим гусен. Анакун билед инҷа ман порсол майхел сума ба наддам майхел не акаҷон. Лучше мигитаги вариантка нағз вариантка монем нархаш аким гусен ки эроре 200-250 монам не ака. 180 монем ки ба интересни бошад агар гитаги инсон бемалол автомда дутта ҳавле кагаш мумкин. Учебный центр, мактаб, бохча, клиника, стоматология, любой кадан мумкин. Автомда полный ҳавле кадан мумкин. Хоҳед ҳамин бизнеса бо давом дода мумкин чунки яъне ки аренда бо дода пушаш склад хоашон акима айрон бор оварда якалати со мекаденда бемалол хоатон ҳамун бизнеса давом дода этона мумкин чунки тайёр холодильникаш аст, техникаш аст, ҳама чизоша данаша патофта мӯрим гусен. 180,000 Узбекистанский район, акима телефон номерашон ҳаст. Аллоҳ буретон келеш кунонда хушрукам митиян. Экранба тасарат сур айс наброд. Сог бош.